Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule. Olamukela ngenjabulo umfundisi uS Ndlovu. Ngihamba lempofu ezimbili uOB lo CK ngizathi balamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyadibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyahlangana njalo kuleli iviki. Sithokoza ukubana siqhubeke sindawonye sifunda ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angasenzela umusa ngokusichasisela lokusipha amandla ukuthi lilalele. Lenze umahluko ezimpilweni zethu. Umfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli, abafundisi bethu abasincedisayo ukusichazela lokwenza kube lula ukuzwisisa incwadi kaSambulo. Namhlanje kusahluko sesithupha sizafunda indimana ka7 sisiya kweka17. Siyabonga mfundisi, ngizafunda uSambulo ngo6 ivesi ngo7 kusiya kwelika17. Ithi yona ke kuvesi ngo7 lapho livula uphawu lwesine. Ngezwa ilizwi lesidalwa sesine lisithi woza. Ngakhangela ngabona ibhiza eliligano. Oligadileyo ibizo lakhe kwakuthiwa ngukufa leHades. Lamlandela wanikwa amandla phezulu kwengxenye yesine yokomhlaba ukuba abulale ngomkhonto langendlala langokomkhuhlane langezilo. Lapho livula uphawu lwesihlanu ngabona ngaphansi kwealtari imphefumulo yalabo ababebulewe ngenxa yelizwi likaNkulunkulu langenxa yobufakazi ababelabo. Bamemeza ngelizwi elikhulu besithi, Nkosi ebusayo engcwele leqotho, koze kube nini ungathonisisi uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni na. Basebenikwa kwaba yilo lalo ingubo emhlophe. Batshelwa ukuba baphumule okwesikhatshana kuze kuphele inani labayingcwele labazalwane babo ababeza kubulawa njengabo. Ngase ngibona lapho livula uphawu lwesithupha kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba. Ilanga laphenduka laba mnyama njengelembu lokuzila. Lenyanga yababomvu njengegazi. Lezi nkanyezi zomkhathi zawohlokela emhlabeni njengomkhiwa uwohlozwa ngumoya omkhulu. Lo mkhathi wagoqeka njengomqulu wencwadi egoqwayo. Lezi ntaba lezihlenge zonke zasuswa endaweni zazo. Amakhosi omhlaba lezikhulu lezinduna labanothileyo labalamandla labo bonke abayizigqili nabakhululekileyo bacatsha ezimbalwini laphakathi kwamawa ezintaba. Besithi ezintabeni lasemaweni, welani phezu kwethu. Lisifihle emehlweni akhe ohlezi esihlalweni sobukhosi lasolakeni lwewundlu. Ngoba usuku olukhulu lolaka lwabo solufikile. Ngobani abalamandla okumana? Bani olamandla okuma? Siyabonga bafundisi, nasi indaba izolo ngethuka izulu liduma lapha. Ngethuke kakhulu ngase ngicabanga lokho elikubala lapha. Alright. Ukuthi kuza kanjani ngalelo langa. Kunjalo mfundisi. Ake lisihlukanisele imbambo lomgogodla ukuthi kwenzakalani lapha ngoluphawu lwesine. Siyabonga. Phinde eziqale maybe ngokuphinde ukwenzela ukuthi kuhambe konke. So ukuthi sinanzela ukuthi sithinte ibhiza elimhlophe. Saveza ukuthi kwakulibandla lakuqala elabapostoli loJesu. Ibandla elinqobayo. Lapho imfundiso yebandla isahlambulukile. Ungakangeni ukuyekethisa. So ibandla leli lisuka esikhathini sikaKristu lisiyafika ku-AD 100. Then ibandla elilandelayo ngelebhiza elibomvu. Esithe thina ikhala ebomvu imele isono, ukungena kwesono lokuyekethisa ebandleni. Sithe thina lapha yikho lapho kwaguqulwa khona usuku lokukhonza kumbe kwaba lama weekend amabili. Kusenziwa nguConstantine ngo-AD 321. Sithe thina ibandla leli lisuka ngo-AD 100 lisiya ku-323 AD khona phana.
ibandla lokuyekethisa. Then sasesikhangela uphawu lwesithathu ibhiza elimnyama. Ibhiza elimnyama lesiveza ukuthi ibandla lapha la selihlamukile, lihlamukela uNkulunkulu. Yikho lapho kwasihlanganiswa ezombangazwe lezokukholwa. Yikho lapho futhi kwasokuthengiswa khona usindiso ukuthi abantu abalezono babhadale kuba priest. Sithethini isikhathi lesi ngu323 AD usiya ku538 AD. So yikho esicine khona lapha siqalise kumhlophe kwababomvu sokumnyama siyibamba khona lapho siya phambili. Siyabonga mfundisi Sike akusithathe ke khona lapho. Siyabonga ke kade sizikhangele ivesi ngelika 7 nelika 8. Ngizaphinda njalo ukwenza ukuthi abalaleli isigambeni sonkeni. Lalapho livula uphawu lwesine ngezwa ilizwi lesidalwa sesine lisithi woza. Ngakhangela ngabona ibhiza eliliganu. Oligadileyo ibizo lakhe kwakuthiwa ngukufa le-Hades lamlandela. Wanikwa amandla phezu kwengxenye yesine yokomhlaba ukuba abulale ngomkhonto langomhedla langomkhuhlane langezilo. So sinanzelela kathesi ibhiza leli silibonayo kathesi lombala oliganu. Umbala lo oliganu ngithemba sonke amaganu siyawazi ukuthi nxa esevuthiwe aba lombala lowana okutshengisa ongani asevuthiwe. Kodwa ke kuyakubonakala kakhulu ukuthi ikakhulu kwabanye bethu laba abamhlophe nxa uyabe sefike esigabeni sokufa kulapho abatshengisa khona umbala lo oliganu. So ke ngamanye amazwi ke imbali isikhathi lesi likhumbula ukuthi sithe amabhiza lawa lempawu lezi zimele isigaba esembali ibandla likaNkulunkulu elidlula phakathi kwaso. So ke lapha lesi sigaba lesi isigaba ibandla lapho elase lisifa khona ngokwakomoya. Yikho sibona umbala oliganu. Ibandla lalibulawa kuyini ngalesi sikhathi. Kwaba khona ukuxubanisa ke kathesi. Sibonile ke ukuthi leliyana uphawu lwesibili kwaqalisa ukuba lokungcola lesono singena. Uphawu lwesithathu sabona kusiba lomnyama lwana esikhulume ngawo. Kathesi umfundisi ikhona lapho nxa usithi ganu kwesikhathi esinje kungaphumi kahle. Kodwa ke esilungini kuyacaca. Pale. Ngoba into enjalo pale into efayo esilahlekelwe impilo. Yeah. So ke yumbala even lo tshani nxa kusithi sobuchiswa lelanga nje luyaqalisa ukuba lombala wona lowana ubuna konokhana. So ke sinanzelela ukuthi lebandla ke lafika esigabeni esinjalo kwakubangelwa kuyini. Njengoba ke sesibonile ukuthi kwasongene isono kwangena ukungcola kwangena lezinto lemfundiso ezingayisizo. So leli bandla leli ke kathesi kwaso kuhlanganiswa ezenkolo ndawonye lezombangazwe. Okunye kumele sikunanzele njengoba ke sikhulume ngoConstantine ezinikela iphenduka ngo-AD 321 lapha ebhaphathizwa mhla ngoMarch. Kwahle kwalandela umthetho ngemva kwalokho ukuthi ke abantu sokumele bakhonze ngosuku olulodwa. Kwasokusithi abathungameli bezenkolo basebevumelana ke ukuthi kathesi sokumele ke aphathe ke ezenkolo kathesi sokumele abe nguye ozabe elawula lokwenziwa ngabathungameli belizwe. So base bephethe ke ngapha kwezelizwe baphinde baphathe futhi la ngapha kwezenkolo. So kwasokusiba lula ke ukuthi umthetho ube lula ukuthi kungamiswa umthetho ukuthi sokumele kukhonzwe ngalesi sikhathi. Wonke umuntu kwase kumele akulandele ngoba babephinda futhi basebenzise izinto zikahulumende zokubamba abantu ngamandla ukuthi balandele khona lokho. LeBhayibheli ke lasuswa ebantwini lase lisele kuphela kuba priest abasebesebele bephethe amaBhayibheli. Yibo futhi ababelemvumo kuphela yokutholika ukuthi lokhu kutshoni kwakungela umuntu nje azibalele. So base betshelwa okokwenza. So ke kuthe nxa kufika kuleso sigaba ke siyalibona iqiniso lilokho lingani liyabaleka liyasobela kancane kancane. Ababefuna ukubambelela umfundiso eyiyo ngaleso sikhathi babulawa. Kulapho ke okwavulwa khona izinkundla leziyana abantu ababegqokiswa khona ke izikhumba zezimvu bengabantu nxa beyalila ukwenza lokho okufunwa ngabathungameli. Bafakwe enkundleni kulanjiswe izilwane. Bagqokiswe izikhumba zembuzi, izikhumba zezimvu. Bathi nxa lokho besala bebambelele kukholweni zivulelwe izilwane leziyana. Isilwane nxa sibona sisizwa sizumnuko
wemvu sizwe umni wembuzi abantu bafike badlithizwe bengabaphilayo. Isigaba lesi uzananzelela ukuthi yiso esaqalisa kusukisela ngo-8538 kuze kuyefika ngo-1517 kulapho kwabulawa khona amaKristu amaningi ababelokho bebambelele emfundisweni yeBhayibheli. And kulapho futhi okugoqela khona isigaba lesiyana esake sasifunda encwadini kaDaniel ese-1260 years sokuhlaselwa esasibizwa kuthiwa i-Dark Ages. So siyasibona ukuthi 538 kusiyafika ku-1578 isigaba lesi sitholakala siphakathi kwalesi sikhathi. AmaKristu abangafuni ukulandela lokho wafunwa ngabathungameli bebulawela ukukholwa kwabo. So sibona ibhiza elinjalo. Siyabonga mfundisi. Engxenye singakugcizelela ebantwini abalaleli ukuthi khathesi iBhayibheli phose likhona ngendimi zonke ezinengi yabantu abangazifinyelela. Njalo nxa ngikhangela iBhayibheli kwachasisa ukuthi laselibalwa ngabafundisi kuphela. Lugwalo lulula ebafundisi ukuthi umuntu nxa ebala okulutshwana kuba nzima. Kodwa kuningi nxa ubala nje into ezilula ezosindiso kazibi nzima njalo. Ngingafisa futhi khona phana ukuthi ngigcizelele okunye. Ngesikhathi lesi embalini siyafunda futhi ukuthi la nxa kwakubulawa abantu kodwa ivangeli kalicicanga kunjalo ngoba kwaba labantu abasalayo futhi bethembekile. Bayabaliswa ke abantu abanye kuthiwa ngama-Waldenses kuthiwa abantu laba bagcina ukukholwa kweqiniso lokuthi iBhayibheli yilo kumele likhonye lilalelwe empilweni yomuntu wonke. So banengi ayisibo kodwa ama-Waldenses engizama ukuthi sikugcizelele ilokho esikuthinta ivike ephelele ukuthi uNkulunkulu kasweli bantu noma kuthe kuzizukulwane zonke babakhona abathembeke uNkulunkulu lalo bakusitsho ukuthi bayafa befela ivangeli bakhona. Umbuzo okhona ukuthi yini kumbe nguwe osala ethembekile. Ngenye indlela mfundisi uGamaliyeli uthukelile amadodeni lana. Into le nxa ingekaNkulunkulu. Alingeli imini. Yethi nxa ingeyabantu izaphela. Kodwa nxa ingekaNkulunkulu angithi akatshiswa lamaBhayibheli. Kunjalo. Atshiswa amaBhayibheli kodwa ke namhlanje lokho esiwafunda isimbi edlezinye kunjalo. Engxenye futhi sesekhona lapho mfundisi isigaba futhi okwaqalisa khona ukuthi kube lemvuselelo esikubiza sithi kwaba lama-reformers. Kunjalo kunzima kunjalo avuka amadoda athi hayi la nxa sibanjwa ngamandla la kodwa ke kasibuyelene eBhayibhelini iBhayibheli libe yilo elisiholayo lesililawulayo. Mfundisi mbona ngazathi umbuzo olokhu uphindwa ngo-OP uNkulunkulu uhlala elabantu kakhulu. Umbuzo ukuthi ngomunye wabo yini? Khonokho ngumbuzo omkhulu. Mina ngomunye wabo yini ngoba uNkulunkulu uhlala elabantu bakhe. Asikhangeleni uphawu ngolwesingakelulana OP ngolwesihlanu. OP akusincede ngophawu lwesihlanu. Siyabonga. Sesikhangela lapha uvesi 9 sisiya ku11. Ithi yona lapha kwathi luvula uphawu lwesihlanu. Ngabona ngaphansi kwe-alitari imphefumulo yalabo ababebulewe ngenxa yelizwi likaNkulunkulu. Lokufakazi abema ngabo yamemeza ngelizwi elikhulu yathi koze kube nini Thixo ubukhosi ongcwele loqotho ukuze wahlulele abasemhlabeni uphindisele igazi lethu na. Lapho ke omunye lomunye wayo waphiwa isembatho esimhlophe ukuba alinde okwesikhatshana. Inani lezinceko ezizabulawa ngenxa yabo likhule kuze kuphelele. So lapha sesibona ukuguquka kwemfanekiso. Laphana besibona kungamabhiza kusukela kuphawu lokuqala kuze kuyefika kolwesine. Kodwa khathesi lapha akusela bhiza. Kodwa sekubonakala umfanekiso walabo ababulawela ukukholwa kwabo. Kwesinye isikhathi isahluko lesi kumbe amavesi la angathi ahluphe ebantwini abaningi ikakhulu nxa kukhulunywa mayelana lendaba yokufa. Kodwa lapha siyabona ukuthi akula sizathu esokuthi sidideke ngalesi sahluko ngoba le yimfanekiso esetshenziswayo. So lapha kuyafanekiswa ukuthi nxa abantu bebulawa laphana bezingelwa kumbe bebulawa ngenxa yokukholwa kwabo babe becabangani engqondweni. So uJohane lapha ukwenza sengathi abantu laba nxa besifa babe bekhuluma loNkulunkulu. Eveza ukuthi ayisikuthi abantu laba nxa besifa babe bekholisa nxa befela ukholo lwabo babe bekhala. So uJohane yikho akuvezayo lapha kasho ukuthi abantu abafileyo basezulwini. Katsho njalo ngoba nxa usukukhangela okuthiwa li-altare lokhu kuthebanikele vele akukho kuthebanikele lasezulwini.
kwakuthe banikelele ngaphi elisemhlabeni. So khona kuyasivezela ukuthi uJohane usebenzisa umfanekiso oyenza sengathi abantu bayakhuluma bekhuluma loNkulunkulu. So kusitshengisani lokho? Kusitshengisa into ezimbili. Kusitshengisela ukukhathazeka kwabantwana bakaNkulunkulu nxa bebulawa ngenxa yokukholwa kwabo. Bayakhathazeka kodwa bayathembeka kuze kwese ekucineni. Kodwa umbuzo ababe belawo ukuthi uNkulunkulu koze kube nini ungaphindiseli igazi lethu. Ungayibala lapha uthi lanxa babesifa kodwa kuthiwa baphiwa ingubo ezinjani ezimhlophe. Sithi uthi lanxa besifa bafa bengabanqobi belindele usuku lwani lovuko. Ngoba nxa uyibala ithi inani la lezinceku kunye labo abazabulawa njengabo liza kupheleliswa. Kusithi ukuthi ukufela ivangeli akuphelanga ngesikhathi salaba bantu. Ngoba impilo ke injani iqhubeka ezilongeza uJesu ngakanjani engakabuyi. Lokho esikubona lapha kuyahambelana lo Genesis 4 ikakhulu verse 10. uNkulunkulu atshela uCain wathi igazi lomfowenu liyanjani liyakhala ngiyalizwa. Wayengathi ukuthi uAbela unjani uyakhuluma emhlabathini. uNkulunkulu wayesithi ukuthi Cain ukubulala kwakho uAbel ngiyakunanzelela. Kayisikuthi kanginjani umfanekiso oveza ukuthi uNkulunkulu uyathinteka nxa abangcwele benjani besifa. So yikho okuvezwa nguJohane lapho ukuthi uNkulunkulu uyathinteka nxa abantu bakhe besifa. Kodwa ngenhlakanipho ayaziyo yena uyavumela ukuthi kuyenzakale ngoba ukufa kwabangcwele kuye uNkulunkulu akumhluphi ngoba ulamandla okuvusa abantu abanjani abafile. So uPaul wesihlanu lolu luveza lokho okwakusenzakala kubangcwele behlukuluzwa ngenxa yokukholwa kwabo. Isikhathi lesi ngo1517 usiya ku17 55 ngokuma 1740s khonapho isikhathi esiveza ingqondo lokukhathazeka kwabangcwele lo uNkulunkulu okhathazeka ngabangcwele. Kodwa ekucineni sibona ukuthi ofela ivangeli ungumnqobi ngoba lukhona usuku lovuko. Yikho bembathiswe ingubo ezimhlophe. Siyabonga mfundisi ngingakasuki kuwe lapho ngizama kulomcabango lapho obekiweyo ukuthi kuze kugcwaliseke uthi ungathini ngakhonokho ngisadinga nje ngibona nguvesi 11 nguvesi 11 ukuthi inani lalabo abafayo njengabo lize ligcwaliseke. Ngikhumbula ukuthi mfundisi khathesi singakhuluma thina sikhatshana lakho kodwa kulamazwe engiwaziyo kunjalo ingaze ngaqamba angazi khona amaKristu engabona equnywa intamo agotshiswa ikhanda lapha bathathe into ilokhuzaliyana bamqume ikhanda liyewela ngale. Singakubona ngani imbali yadlulayo kodwa imbali iveli yaziphinda kunjalo ukuthi ukukholwa lokho lamhlanje sesikuthatha lula sikukhanzinga ngodenge ezinjengamazambane kunjalo kodwa bakhona abakufelayo kunjalo. uJesu engakabuyi siza kuhluphekela ukukholwa khona lokho kunjalo. So kumele sigqibe umfundisi CK ikhuluma ngoPaul wesithupha singake kwelesikhombisa. Siyabonga mfundisi. So uPaul wesithupha lolu siluthola kuSambulo ngo6 verse ngelika 12 usiya kwelika 16. Engxenye ukwenza ukuthi sikhumbuze abalaleli ngiyifunde futhi. Ithona ke ngase ngibona livula uPaul wesithupha kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba. Ilanga laphenduka laba mnyama njengelembu lokuzila, lenyanga yaba bomvu njengegazi, lezinkanyezi zomkhathi zawohlokela emhlabeni njengomkhiwa ohlozwa ngumoya omkhulu. Lomkhathi wagoqeka njengomqulu wencwadi egoqwayo. Lezi ntaba lezihlenge zonke zasuswa endaweni zazo. Amakhosi omhlaba lezikhulu lezinduna labanothileyo labalamandla labo bonke abayizigqili labakhululekileyo bacatsha ezimbalwini laphakathi kwamawa ezintaba besithi ezintabeni lasemaweni welani phezu kwethu lisifihle emehlweni akhe ohlezi esihlalweni sobukhosi lasolakeni lwewundlu. So lapha sinanzelela ukuthi kakusela amahatshi lawana kade sikhuluma ngawo. Utshengisa ukuthi lokhu kakusakwenzakala ebandleni kuphela sokusenzakala emhlabeni wonke jikelele. And into yakuqala okukhulunywa ngayo ikuzamazama okukhulu komhlaba. Esikwazi embalini nomhlaba ukuthi kwaba khona mhla ka1 November ngo1755. Njengoba ke ibandla leli uPaul wesihlanu silibonile ukuthi lucina ngo1755. So kuqalisa khona phana kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu okwakubizwa kuthiwa iLisbon
Lisbon earthquake ngoba kwakuvele inziki yakhona isePortugal kwadonsa kwazabamba eningizimu iAfrika kwabamba eMediterranean kwabamba enyakatho yeEurope kwezwakala la kubo America so ke so sinanzelela futhi ukuthi umnyama omkhulu waba khona futhi ngoMay 19 ngo1780 ukuwa kwezinkanyezi embalini yomhlaba kukhona mhla kaNovember 13 1833 kodwa ke engifuna ukulimukisa abalaleli ukuthi lokhu kwenzakala emhlabeni siyakuvumelana lembali yakuvuma osokusele kadesi ikugoqwa komkhathi kusitsho ukuthi iwatch yezulu iyasikhomba ukuthi sesingaphi ungabona sokugoqwa umkhathi okulandelayo kuza kwendodana yomuntu so iwatch ngenxa yezimpawu lezi esizibonayo lezi izitshela ukuthi sesiphile ensukwini zokucina lapho kumele silungisise khona actual amabhakani wonke okumele asitshela ukuthi ekhaya sokukhatshana kangakanani sesiwadlulile ungabona kusibala lokugoqwa komkhathi uJesu sesiza. Siyabonga mfundisi. Ngiyabona ngani ungakayichi ukubalaleli lathi sihlezi la. Angithi leli ivangeli lombuso. Lizatshinyelwa libe ngufakazi kunjalo ezizweni zonke. Enye into esabambileyo ukuthi into ziphutshe ukuthi bakhona abangakezwe. Kunjalo mfundisi. Laba ikhona ingoma lanethi kungcono ulithathe ulibeke phansi kulokuthi ulidlalise ivangeli kunjalo mbonani uyasincedisa ukwazi ukuthi omunye yathena hayi uzamazama komhlaba kade sezwe ngakho lokho kuhlala kusenzakala kodwa ke singancedisa njani leyo okhulume ngayo eLisbon yayi siba major earthquake yayi affect umhlaba wonke njalo futhi okunye sikunanzelelayo ukuthi izinto lezi zisenzakala kokuphela zilandelana sesikhuluma ngendlala ukuwoma khona kwesilako kungenzakala wona lumnyaka nsomprofeti kusipinde futhi kunjalo indlala siphinda kanengi kundisi obhisi siyekucineni uphawu lokucina olwesikhombisa sivale uphawu lwesikhombisa siluthola ku Sambulo 8 iverse ngelika 1 ithi yona iBhayibheli kwaba lokuthula kwathi sekuvule uphawu lwesikhombisa kwaba lokuthula ezulwini okwesikhathi esiyingxenye yehola so lapha sesifikile ephawini lesikhombisa njengobana yesachasisa ukuthi impawu lezi ziveza imbali yebandla kusukela ekuzeni kwakuqala kukaJesu kusiye ekuzeni kwesibili ngase sisephawini lesikhombisa sesikhuluma ngokuza kwesibili kukaBani kwaJesu ngoba kungaqhaqha uphawu lesikhombisa sekumele sivule incwadi sibone ilifa lethu silile so siyakhumbula njalo ukuthi incwadi le ibhalwe imfanekiso sake sakuthinta ukuthi usuku olulodwa kusiprofeti lumelele umnyaka onjani owodwa sike sakuthinta lokhuyana so lapha sinanzela ukuthi kulesikhathi esiqanjayo la okuthiwa ngo half an hour kumbe 30 minutes isikhathi esiqanjayo kuthiwa kwaba lokuthula ezulwini okwe 30 minutes engxenye ekela sichasise isikhathi lesi bese sisachasa ukuthi kungenxa yani ezulwini kwaba lokuthula singakuchasisa lapha sokufuna abalaleli babhale phansi kakhulu ukwenza ukuthi bakubambisise sithi thina ilanga elilodwa limelele umnyaka owodwa now ilanga elilodwa lilama hours angu24 kusitsho ukuthi 24 hours is equals to 360 days ngoba umnyaka ulamalanga angu360 ngokwekhalenda yeBhayibheli elenyanga ezingu30 so ngathi 24 hours is equals to 360 subhaliwe waqala lapha ube susuka ku24 uthi nxa i24 hours kuyi360 i12 hours ingamalanga amangaki so sithi 12 hours is equals to 180 days ngokulandelayo lokhana 12 hours 180 days usuke ku12 iyafuka 12 ngo6 nxa i12 hours kuyi180 i6 hours ingaki kuthi ukuthi 90 days so sithi wena 6 hours is equals to 90 days nxa i6 hours kuyi90 days kuthi ukuthi 3 hours ingaki i45 days so nxa i3 hours kuyi45 days kuthi ukuthi 1 hour ingaki i1 hour i15 days 1 hour is equals to 15 days then nxa i1 hour kuyi15 days kuthi ukuthi 30 minutes ingaki 7.5 days so i30 minutes lezi ezikhulunywa lapha i7.5 literal days
So kwaba lokuthula ezulwini for 7.5 literal days. Kuyabe kusenzakalani? Khathesi ezulwini akula kuthula ngoba sike sakuthinta kusambulo 4 ukuthi ingilosi kaziphumula ukuthi zinjani zithi ngcwele sikhonza uNkulunkulu. So ukuthula lokhu kutshona ukuthi uJesu lezi ngilosi bazabe sebesukile ezulwini bebuya lapha emhlabeni ukuzolanda abangcwele kumbe uzolanda thina ukubana basithathe siye ngapi ezulwini. So ukuthula lokho kuba khona ezulwini isikhathi lapho uJesu lezi ngilosi ababe besuke khona babuya lapha emhlabeni ukubana basithathe babuyele lathi ekhaya ezulwini. Yikho kwaba lokuthula for 30 minutes okuyi 7.5 literal days. Yilo uphawu lwesikhombisa lo. Indaba naso. Singathini fundisi CK i7.5 ngakabuye ku CK fundisi ucho ukuthini lapha i1 week. Yes, lengxenye yesuku kunjani. Nxa ngiyokwenzani uthi ukuthi ukhatshana kakhulu ezulwini uthi ukuthini. Yabona ukuthi kujulile kodwa nxa ngapho ngoba niki inzwisa abalaleli ukuthi ngelilikazi ngayikhuluma ngokujula kodwa ungabanika inzwisa kunjalo. So i7.5 isikhathi esasithatha lesi isikhathi sokuthi uJesu abuye abe sesithatha sibuyele siye ekhaya ezulwini. Abafundi beBhayibheli bathi kulokuningi okuzayo kusenzakala sihamba lapha sesiye njani sesiyefika esiyabe sikubona esingakaze sikubona. Sifunda okuningi sibona ubuhle bendalo kaNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Sike ngiyabonga mfundisi. Uyitshila ukuthi amakhosi omhlaba lebona itshayi ngamafitshane. Leyo ke kulapho engiyakhona mfundisi ukuthi ngemva kokuvulwa kwephawu lwesithupha. Kulapho kwabonakala khona amakhosi omhlaba abanothileyo labayanga sebebaleka besiye ezintabeni. Isizathu sokubaleka kwabo ukuthi babe benganikelanga izimpilo zabo kubani kuJesu ngoba bakhala besithi ezintabeni siweleni lisifihle emehlweni alo ozayo ozazi ungubani ozasivikela olakeni lowundle lizayo. So kusitsho ukuthi bonke ababekhetha uJesu njengenkosi lomsindisi abazi kubaleka lezi zintabeni andisikhathi sakhona kugadesi. So ke umthandazo yethu yonke esikhulekayo kasiqondiseni kuJesu kunokuthi singene kwemthandazweni yokugcina sesikhuleke emadwaleni lasemaweni. Yabona. Hayi ngiyabonga mfundisi. Ayithuba kalisavumba mfundisi. Kodwa nxa umbuzo engawubuza kuwe mlaleli ukuthi kathi kungani singani ngasilandaba lento ezinkulu kangaka. Lolu suku abakhuluma ngalo abafundisi iviki yonke. Angiyazi ukuthi kuyabe kunini uJesu uthi usuku isikhathi asaziwa njani. Kasikwazi ukuthi kuyabe kunini uphi umnyaka kodwa ke nxa bekulandisa abafundisi lapha akasonto yamanga kuza kwenzakala. Umbuzo wena ululindele lolo suku lapho amayezi azagoqwa khona likhali icilongo bavuka abafileyo. Ukuhlala kwethu lapha sisabelana lani ilizwi likaNkulunkulu balaleli ukuthi silungiselele sonke lolo suku. Wena lami silulungiselele usuku olumangalisayo oluhle lokuhlangana lenkosi yethu Jesu. Size sihlangane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Inkosi ayikubusise. Siyabonga.